Ek groet julle in elkeen van die vanmôre in Jesus se lieflike en ook vir julle naam. Baie dankbaar vir julle wat so saam met ons gekom het vandag. Dankbaar vir elkeen wat inskakel op ander platforms om ook saam met ons te wees. My gebed is dat die Here ieder en elkeen van u vandag ryklik sal seën. Ek wil vanmôre vir ons saam lees uit die boek van Markus uit. Die 16de hoofstuk en ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 8. Markus hoofstuk 16 en ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 8. Mark chapter 16 and we'll be reading from verse 1 to 8. Mark 16 verses 1 to 8. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen wegrol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit. En hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy sê, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewering en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Tot sover, kom ons maak met ons oop toe. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons dit kan saamlees. Dankie dat ons hierin kan deel. I want to pray, Lord, that you will use your word this morning to ignite our hearts. Lord, to come and renew, restore and rebuild us in thee, O Lord. Here, dat ons kan hoor wat u vandag sê, dat ons dit kan verstaan en kan toelaat, Here, dat u woord vir ons skep nuwe lewe in Christus Jesus ons Here. Ek bid dat u die spreker sal wees. Gee vir elke een vandag 'n oor om te hoor, 'n oog om te sien en 'n hart om te verstaan wat die Gees van die Here met ons wil deel. Dit is ons gebed in Jesus se wonderlike en verhewe naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken in Markus 16 vers 9. Mark 16 verse 9 is the text for meditation. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Baie vreemde teks, maar ek wil u nooi om saam met my te staan deur die skrif vanmôre. Mark chapter 16 verse 9 says, now Jesus, having risen from death, early on the first day of the week, appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. I want to title the message this morning, Dead or Alive. Dead or alive. Dood of lewend. Markus 16 vers 1 sê, en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus,
en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. A few interesting facts around the anointing of a deceased body with spices by the Jews are as follows. This is something we might not quite be accustomed to, but the use of spices in Jewish burial practices was a customary way of showing respect to the deceased, preparing the body for burial, and reflecting the Jewish emphasis on the dignity of the human body, even in death. Furthermore, the body was anointed with spices to control the smell of decomposition. It had nothing to do with embalming, like the Egyptians do to persevere the body. So after the Sabbath, a few women came to Jesus' grave with the intention to serve him in death. They wanted to serve Jesus in death. Hulle was nie voorbereid op wat op hulle gewag het daar by die graf nie. In hulle gedagtes sou hulle by die graf kom en sodra hulle iemand kon kry om die steen weg te rol, sou hulle Jesus se liggaam gaan salf het. Nou net nadat Jesus gesterwe het, voordat hy begrawe is, het Josef van Arimatea dit ook reeds gedoen. En daarna was die liggaam van Jesus neergelê. Hierdie vroue gaan uit om Jesus in sy dood te dien en te bedien. Sommiges het hom in sy lewe op aarde gedien en gevolg as rabbi. Ander het hom gedien en gevolg as 'n profeet. Ander het hom gedien en gevolg as die Christus, die Messias waarop hulle gewag het. En nou in sy dood wou hulle dit steeds doen. Maar weet jy, hulle is nie toegelaat nie. As these women drew closer to the grave, they wondered who would remove the stone, as it was extremely large. But great was their surprise when they saw that the stone had already been removed. Personally, I think they wondered who would they find inside of the tomb. They expected to find someone else there because the stone has been removed. Weeping and crying for the loss because Jesus was crucified. But as they entered, this wondering most probably turned into confusion. When they entered, the Bible said they found a young man sitting on the right side in the tomb, whilst Jesus' body went there. And then just to confuse them further, he said, "You looking for Jesus? He is not here, for he has risen." Baie ongewoon en baie ongeken dat so iets gebeur het.
Vers 8 van ons geleesde gedeelte sê dat die vroue het daarna haastig uit die graf uitgegaan en hulle het van die graf af weggevlug. Weer eens wil ek sê, ons moet besef en ons moet onthou dat hierdie gebeurtenis totaal buite menslike natuur was. Nog nie gehoor van die, ja, hulle het gesien hoe Jesus mense uit die dood uit opgewek het, maar iemand wat gestorwe het, self opstaan, is nog nooit van tevore gesien en beleef nie. Dus het vrees en verbasing hulle aangegryp. Wat moes hulle dink? Wat moes hulle van hierdie dinge maak? Ek dink nie die mens weet hoe om hierdie tipe van dinge te verwerk nie. Sit jouself gou in daai situasie, as jy 'n geliefde aan die dood sou afstaan. En nou kom jy daar by die graf, en die graf is oop, en hy is nie meer, of sy is nie meer daar nie. Wat sou jy dink? En hoe sou jy dit hanteer het? Net so het hierdie vroue ook nie geweet wat om daarvan te maak nie. Tog laat die Here Jesus nie die menslike reaksie op sy opstanding toe om sy eie optredes te beïnvloed nie. En ons sien, hy begin om aan verskillende mense te verskyn. We see that as these witnesses then start to spread the word of Jesus' resurrection, his disciples did not believe it. Surely they didn't know what to make of it, and but they did not believe it. And Mark says that the Lord Jesus called them to account for their unbelief and the hardness of their heart. All that Jesus said up to now might seem, all that I have said this morning up to now might seem like history being recalled. And I want you to consider something this morning in your own life. The Lord Jesus called to account the disciples for their unbelief and the hardness of their hearts. What is he calling us to account for regarding our lives today? Is he calling you and me to account for any form of unbelief, disbelief, or even hardening of our hearts in life? You see, there was a time in which the disciples and the other people knew Jesus. In that time, he taught them, he shared with them, and he lived among them. Daarna word hy gekruisig en hulle probeer om die ontslape Jesus in sy dood te dien. Tog as opgestane of verheerse Jesus dien hulle hom nie, want hulle glo nie en hulle harte was verhard. Ons kan dit toeskryf aan die feit dat hulle oorweldig was deur al die gebeure. Hier het 'n klomp goed gebeur wat onbekend was aan die mensdom. En wie kan hulle kwaadlik neem? Tog sê Markus, Jesus het hulle kwaadlik geneem vir hulle ongeloof en die hardheid van hulle hart. Why? Not only did the Lord prophesy about these things throughout the ages, various
prophets rose and prophesied about the coming of the Messiah and also about his crucifixion. Jesus himself shared with his disciples throughout his life on earth and throughout his ministry about these things. Still, they served and followed Jesus in the flesh and tried to serve him in his grave. But the resurrected Jesus, they did not believe him. It took time. It took some convincing. In the following days, before the disciples followed and served Jesus, the resurrected one. True faith and conviction did not come in the 40 days that followed the crucifixion or the crucifixion, but really in the 10 days after his ascension. True faith and conviction did not come in the 40 days since the crucifixion of Jesus, but really in the 10 days after his ascension, na die hemelvaart. Dis hier waar die disippels deur gehoorsaamheid die verreëse Jesus leer ken het, leer glo het en leer volg het. Soveel so dat Paulus aan die kerk in Korintiërs skryf in 2 Korintiërs 5 vers 16 en sê, al het ons Jesus na die vlees geken, nou ken ons hom nie meer so nie. Hulle leer ken hom in die gees en besef dat niks vermag kan word deur krag of deur geweld nie, maar net deur die gees van die Here. En dis deur sy gees wat sy disippels begin doen wat Jesus in die liggaam vermag het en gedoen het. Dead or alive. Dead or alive. Who do you and I know and serve? Dead or alive, who do we know and serve? Which Jesus do we follow? And how much reality and personal experience do it include? I want to thank the Lord this morning that he never allowed the women or any other disciple to serve him in death. Mary Magdalene, Mary, they went out to serve him in death, but they were never afforded the opportunity to do so. And I want to thank the Lord that he never allowed any person to serve him in death. You see, nowhere did he allow or teach anyone to serve the dead, but that we should serve the living God. Still, some people do not move away from the cross. They get stuck at the cross. They serve the crucified Jesus.
Yes, He died for us. Yes, He redeemed us. Yes, He gave us mercy and grace. And still to this day, He shows us and gives us mercy and grace. The man Jesus was our sacrificial lamb. He was the mediator between mankind and God, according to 1 Timothy 2 verse 5. But never were we instructed to stop there, but called to move on. Jesus sê vir sy disciples, gaan wag in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag in die wagte. Moenie bly by die kruis nie, moenie bly by die graf nie, maar gaan na Jerusalem toe en bly daar en wag totdat julle aangedoen word met krag. Hoekom? Want hulle moes die opgestane, lewende Jesus ken en hom volg. Al het ons hom na die vlees geken, nou ken ons hom nie meer so nie. Ons ken hom na die gees, ons ken hom in die lewe, ons ken hom as die een wat regeer en ons dien die een wie lewe tot in alle ewigheid. Wie ken en volg ek nie? Wie ken ons? Wie dien ons? Wie volg ons? Dien ons net bloot die God van die Bybel? Ons het hom nie na die vlees geken nie. Maar deur ons lewe het ons hom leer ken in teorie en met die verstand. Is dit wie ek en u vandag dien? Is dit wie ek en u vandag volg? Markus 16 vers 9 sê, en nadat hy opgestaan het hy eers verskyn aan Maria Magdalena. En die vraag wat in my hart opkom, wat ek ook met u wil deel vanmôre is, het die Here Jesus al opgestaan in u hart en in u lewe? Het die Here Jesus al opgestaan in u en my hart en in ons lewe? Ons sondes het hom gekruisig. So iewers in hierdie tyd wat ons op aarde leef, is Jesus, of het Jesus in ons lewens, in ons, en ook vir ons gesterwe. Maar het hy al in ons, en vir ons, opgestaan, en lewend geword. Hy het homself lewend getoon, eers aan Maria, die een uit wie hy 7 duiwels gedryf het. Jy sien, hy het iets besonders vir haar gedoen, iewers in haar lewe. Net soos hy aan ons gedoen het, die dag toe hy ons gered het. Maar,
Hy moes ook weer aan haar verskyn het na die kruisiging, sodat sy kon weet, hy lewe steeds. Is he alive in you and in me? Or is he still in the grave? Because we only know the crucified Christ. As the women drew closer to the grave, they wondered among themselves, who would remove the stone? But when they arrived, it was removed. Through our unbelief and even our hardened heart in life, we keep Jesus in the grave. We keep the stone in front of the tomb. Even though we confess with our mouths that he has risen, we do not allow him to rise in our hearts. We keep him in the grave. Maybe due to disappointment, maybe due to failures, maybe due to whatever negative circumstances that affected us. He died and did not rise. En dit maak ons hard. Ons wil nie glo nie. Ja, ons glo vir ander, maar ons weet nie om te glo vir onsself. Ons is bang. Ons is bang om weer te glo. Want wat as ek weer val? Wat as dinge nie uitwerk nie? Wat as? En ek hou my hart gesluit. Ek hou die steen voor die graf. En Jesus het gesterf. Het jy gehoor? Hy het ons nie toegelaat om hom in die dood te dien nie. Voordat hy in die dood gedien kon word, het hy opgestaan, want hy lewe van ewigheid tot ewigheid. Daar is aan hom geen begin nie, daar is aan hom geen einde nie. Hy wil gedien en geken word as die lewende God, as die lewende Jesus. Nie bloed die gekruisigde een nie. Die disippels was ook bang om te glo. Maar hulle het uiteindelik verby die graf beweeg. Hulle het uiteindelik verby die hemelvaart gekom en uiteindelik self gelewe deur die Gees. Daarom sê Paulus, ek leef nie meer. Maar ek is saam met Christus gekruisig en wat ek nou in die vlees leef, leef ek vir hom. Dood of lewe? Wat is hy vir u en vir my? En wie dien ons vandag? Dood of lewe? Wat is hy vir ons vandag? En wie dien ons in hierdie dag? Kom ons sluit ons oor. Ek wil vir u dankie sê, Here, dat ons kan weet u leef. Ek wil vir u dankie sê
dat U opgestaan het. But Lord, I also want to come today and I want to ask that You will also rise in our lives. He who is in Christ, Paul said, is a new creation. He is made alive. And I want to pray, Lord, that we will be made alive by the life You came to give us. Here, deur die lewe wat U vir ons kom gee. U het nooit toegelaat dat U gedien word in die graf nie. En daarom wil U nie hê ons moet U as die gekruisigde een, as die lam van God alleenlik dien nie. Erken dit, ja, wees dankbaar daarvoor, ja, maar ons kan U nie net so ken nie. Ons moet by dit verby beweeg. Die disippels moes by die kruis verbykom. Die disippels moes by die hemelvaart verbykom. Die disippels moes op 'n plek kom waar hulle die Jesus wat lewe van ewigheid tot ewigheid sou ken, sou dien en sou volg. En ek wil bid, Here, dat ook ons U sal ken in die krag van die opstanding. I want to pray, Lord, that we shall know You, experience You as the God that reigns and lives forevermore. Help us to roll away the stone before our hearts, before the tomb in our lives, Lord, so that You may rise in us and give us hope, liberty, life, and life in abundance. Will You bless this word this morning in each and every life, and will You use it to draw Your people, Your children, closer to Thee. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam en ek dank U daarvoor.